Pozdrav dobri ljudi, evo dobrodošli u jedan video, sad neću reći duži ili kraći jer se to nikad ne zna, ali video posle opet par nedelja nesnimanja, to jest ne nesnimanja nego par nedelja neobjavljivanja. Snimao sam ja tu i tamo po nešto, ali nisam imao vremena iskreno da vam kažem i ne znam da li mogu da sastavim neki video, tako da evo, posle par nedelja jedan video. Kao što ste vidjeli u naslovu i na slikama koje objavljujem na YouTube-u, kupio sam trimer konačno i ipak u mom klackanju Villager ili šta već, ili koji Villager, nisam mogao da kupim Villager, tako da sam kupio Stihl i to ni manje ni više nego FS 360. Zašto? Zato što sam imao ponudu koju nisam mogao da odbijem. Znači kupio sam ga, pa mogu da kažem bar 20, a možda i 30% ispod cene. Nov trimer. Tako da to jednostavno nisam mogao da propustim. Trimer je prilično skup i može da upadne u zahtjev za subvenciju sljedeće godine, to jest sljedećeg proleća, nadam se. I nadam se da ćemo te pare dobiti sljedeće godine, pored svih dešavanja i ajde da ne bih zalazio u politiku i u neke mračne teme, ali pored smiješnog stanja u našoj zemlji i ovoga što nam rade, nadam se da će biti nekih para za poljoprivrednike i da će te subvencije biti isplaćivane. Tako da, ako uzmem u obzir tih 20-30, nisam računao koliko posto ispod cene i povrat od subvencije, imam FS 360, prilično skupu i moćnu spravu za, da kažem, relativno male pare, to jest za pare koje će uvijek da vredi. Da ne dužim mnogo, evo ga, to je taj trimer FS 360, trenutno u transportnom položaju. Kao što vidite, ručke su preklopljene. Evo da vam pokažem i kako trimer dolazi, šta sve dolazi uz njega i kako sam ga sklopio. I evo, posle sečenja Stihl trake, prvo malo razočarenje, pojas, reklamira se FS 360 sa pojasem Advance Plus. Ja sam dobio pojas Advance, mada ne znam koja je razlika, ali malo razočarenje. Pored toga u kutiji je set pripadajućeg pribora, zaštitne naočare, bez kojih nemojte ni probati da radite sa trimerom, nož, trokraki nož koji uz ovaj trimer je veličine 300 mm, postoji i manji trimeri za manje trimere, zaštitnik za nož, deflektor, uputstvo i bočica sa 100 ml ulja, što je dovoljno za otprilike 5 litara goriva. Firma od koje sam kupio trimer, koja ga je ispakovala, i ako i vama budu tako naknadno pakovali trimer, vodite računa da ne izgubite ovaj pederčić jer je bio ovako posebno van svega. Šetao se po kutiji, a jako je bitan. Glava i deflektor koji se zavrće sa ova 3 šrafa u ove 3 rupe, a sve to možete uraditi ključem koji je sav ostali potreban alat spakovan uz trimer. Sav potreban alat za održavanje trimera. I evo ga montiran trokraki nož. Vodite računa, zavrće se u smeru kazaljke na satu, to je sasvim suprotno od normalnog odvrtanja i zavrtanja, a to je ovdje i obeleženo. Odvrće se suprotno od smjera kazaljke na satu. Također i ovo, kao i sve ostalo, uz pripadajući alat i pribor stiže ova šipkica za osiguravanje noža, to jest za blokadu noža, i ključ kojim ćete zategnuti nož. Da biste ga blokirali, morate naći položaj u kom ova šipkica uđe u određene rupe koje blokiraju nož. I sada kada je blokirano, možete ga dotegnuti. I to bi bilo to.
i nakon toga imate sklopljen trimer koji nažalost za ovu cenu dolazi samo sa trokrakim nožem. Trokraki nož je montiran na mom trimeru kao što ste vidjeli. Ja sam ga probao, malo koristio i evo, već je prljav, to se vidi, kao da više nije nov, ali nije važno. Doneo sam ga u kolima, u gepeku, u transportnom položaju, što je na ovom trimeru prilično lako. Imate ovaj ovdje šraf, to jest patent, gdje se popusti ovaj šraf i okrenete u ovaj položaj, što inače na drugim trimerima na nekoliko šrafova koje morate nekim alatom okretati. Sad sam previše zategao. Kad je popušteno, podesite i nagib ovih ručki kako vam odgovara. Sad radim sve jednom rukom, pa malo treskam i ponovo zategnete, zatvorite i to je to. Spreman za rad. Pošto sam nož probao, trimer radi odlično, ali nož nije za ovaj korov koji ja planiram da sada, evo recimo, obiđem ovdje oko biljki i posječem ovaj korov da ne bi morao da motikam ili tako nešto. Ovaj korov planiram da posječem. Nož je prilično opasan jer unaprijed sa nožem ne bih smio ni da, ne daj Bože, zakačim biljku, ne bi ostalo ništa od biljke. Opasan je i silk, ali glava sa silkom ipak u svom ovom zaštitnom kućištu dobacuje do ivica kućišta, tako da ću kućište da okrećem leđa, to jest leđa ovog štitnika do biljke i moći ću priđem prilično blizu silkom i da poskidam ovaj korov koji inače niče. I toliko brzo niče, ja se nisam nadao, ovo je sad malo zapušteno ipak kod mene, frezirao sam, ali nisam smio da priđem dovoljno frezom, tako da je sad ostalo ponovo ovako nenormalno zakorovljeno. Jer zbog veličine korova koji buja kao lud jer se zaliva zajedno sa biljkama tu oko biljaka, pošto su moje biljke bile čepovane ponovo, stabla su dole niže u odnosu na korov i od korova ne vidim gdje je stablo, ja vidim gore biljku, ali ne znam gdje je stablo i ne smijem frezom da priđem. Tako da je ostalo ovako prilično zakorovljeno. I da, nažalost, kao što rekoh, ovakav trimer i te pare koje košta, pogotovo u full cijeni koja je 124, 121 hiljadu, kako gdje uvodete, dolazi samo sa ovim trokrakim nožem, tako da sam ja dokupio glavu za silk za ovaj trimer, štitnik koji je poseban i nije isti kao ovaj štitnik za trokraki nož, zato što štitnik za trokraki nož nema ovu sečku za silk. Znači štitnik, glava za ovaj trimer koja je inače ogromna, vidite kolika je moja ruka, kolika je glava, koja dolazi sa silkom i sa skupljom varijantom štilovog silka. Ovo je neki ovako s ovim zarezanim, spiralno je zarezan, ne znam da li to možete primijetiti. I kupio sam kotur kockastog silka, tako da ću probati ovaj spiralno zarezani i probat ću kockasti. A kad budem u prilici kupit ću i onaj trobojni štilov, pa da vidimo koje su to razlike u silku. Ja sam totalno neiskusan, meni je svejedno, znači ja ću probam i jedan i drugi i treći, pa ću moći da steknem neko svoje mišljenje. Sad možda će neki od vas koji već ovo dovoljno dugo koriste, imaju iskustva, napisati možda u komentarima koji je najbolji. Ono što sam ja uspio da pročitam, različita su iskustva, različiti utisci, različiti ljudi koriste različite silkove. Silk je fabrički u ovoj glavi 2,7 mm i ja sam kupio 2,7 mm kockasti silk. Kao i mnogi štil uređaji, tako i ovaj FS 360 ima hladni start, topli start i rad. Prvo paljenje u hladnom startu, čim motor da znake života, možete ga staviti u topli start, jedno još ili dva verglanja, on sam pali i bude na nekom gasu. Čim pipnete gas, on prebacuje u radni režim i to je to.
Pored toga ovaj trimer ima i pumpicu za napumpavanje goriva. Što ću evo ja uraditi par puta. Pa da probam. Eto, vjerovatno je toliko toplo. Izvinjavam se, pao mi je mikrofon. Vjerojatno je toliko toplo da mu hladni start nije ni trebao, napolje 35 bilo danas. Sad je 6 i nešto popodne, tako da je malo manja temperatura, ali eto, to je bilo sve što je bilo potrebno da ovaj trimer upali. Inače, ovaj trimer ima takozvani ergo start. Mnogo moćna stvar, to nema moja testera. Znači, standardno imamo dugme za gas i dugme za gašenje. Gas ne može da se da dok ovdje ne naslonite ruku. Htio sam da kažem da trimer ima ergo start, to je nešto što moja testera nema, a to je da ovdje u ovom mehanizmu za paljenje kao da ima neka dodatna opruga koju vi sad natežete i čim jednom ukine, on kao da sam zavrti motor. Mnogo je, kako kažem, zanimljivo i drugačije iskustvo od onoga što ja imam na MS 260 na motornoj testeri. Evo sad idemo još jednom topli start, mada ja čak mislim da nema potrebe za tim, da će i u radnom režimu da upali. Eto, toliko je dovoljno da povučete. I moj prvi gas sa silkom. Idemo da probamo, ja nisam neki kosač, ovo je znači moje drugo, treće ili peto korištenje generalno trimera u životu, a drugo korištenje ovog trimera. Ajde da probamo. Evo ovo ovdje je možda dobar primjer. Inače zvuk dobijate direktno sa mene. Nije previše bučan. Danas je novi dan, jučer mi je nestalo baterije kad sam ovdje htio da vam pokažem kako radi trimer. Usput sam potrošio silk koji dolazi fabrički uz ovu glavu AutoCAD 46-2. To je okrugli štilov silk, izrezbaren ovako u krug, sad ne znam, spiralno izrezbaren. Ne znam tačno oznaku ni naziv tog silka, ja sam dokupio jedan kotur kockastog, to ste vidjeli. Sad je unutra kockasti. Čini mi se da kockasti možda malo bolje seče, ali se onaj okrugli bolje izvlači. To je moj prvi utisak, kratko sam koristio kockasti i ja sam ga namotavao, onaj je bio namotan fabrički. Ali rekao bih da onaj okrugli, kogoda ga namotava, lakše se izvlači. Šta vam nisam pokazao? Nisam vam pokazao da trimer možete da upalite i ovako. Ne znam da li me vidite, ne morate ga spuštate. To je dovoljno.
I ajde sad da vam pokažem kako čisti ovaj krš ovdje. Ja nisam neki iskusni trimerista, ali nije loše, ima tamo svega i svačeg, ima nečega što je, recimo onaj bagrem, njega ne bi mogao bi nož, ali silk ne, silk se potroši na te neke jače stvari. Imao sam tamo u voćnjaku dok sam kosio ambrozija, prilično velika ambrozija, pa sad debljine, ajde da kažemo deblje od prsta, tu silk već ima problem, bar ovaj. Tako da eto, to bi bilo to. Još nešto za kraj, antivibracioni sistem. Ja sam jučer radio 2,5 sata bez prestanka. Znači bukvalno 2,5 sata bez prestanka, potrošio jedan rezervoar goriva, nasuo drugi koji nisam potrošio ceo za ta 2,5 sata. Poslije sat vremena, to jest poslije prvog rezervoara, apsolutno ništa nisam osjećao da mi nešto bride ruke ili nešto tako. Međutim, poslije 2,5 sata ne mogu da kažem da su mi ruke utrnule, ali da mi vrhovi prstiju i šaka bride, da, uzeo sam telefon da se kao odgovorim na sve što nisam u međuvremenu i kako pipkam ekran osjećao sam da mi kao da trnce imam u prstima. Tako da ovaj antivibracioni sistem vjerovatno radi, kako li je tek da ga nema. I onome ko radi cijel dan sa trimerom koji nema antivibracioni sistem, to ne znam. Ali eto, meni čak i sa ovim imao sam taj osjećaj poslije 2,5 sata da mi bride prsti, ali kažem tek poslije 2,5 sata rada. To je to, sad se nisam namjestio na brzaka, sam ovo uzeo da vam snimim. Idem dalje da završavam. To je bilo to za ovaj video, pozdrav!